Alright, this is the vocabularies that we got today. Ini namanya kata benda dan ini kata sifat. Udah. Kata sifat dan benda biasa kita gunakan di saat kita gunakan to be ini. Coba lihat, ada is, ada am, ada are. Okay. Dan ini udah saya kasih nih pembagiannya. Ada I. Siapa? Am. Okay. To be I adalah am. You, they, we. To be-nya are. Siapa you? Kamu. They, mereka, we, kita, ataukah kami. Kemudian she, he, it, ni dia. Dia perempuan, dia laki-laki, dan dia untuk hewan. Oke, dah. Maka to be-nya is. Dah. Kapan kita bicara itu? Di saat bicara ada kata sifat ataupun benda di depan subjek. Di depan subjek. Subjek itu orang. Misalkan kita mau bilang apa ini? I handsome. Berarti I pakainya am di depannya. Oke, I am handsome. Handsome itu apa? Kata sifat. Ganteng. Saya ganteng. Udah. You are a teacher. Teacher itu benda. Oke. Teacher itu benda. Benda hidup. Kamu guru. Kemudian apa lagi nih? We are rich. Kita kaya. Kaya itu kata sifat. Makanya kita perlu we are rich. Kita pakai are-nya. Oke. Jadi apa namanya, catatan, kalau misalkan kata kerja kita nggak perlu pakai are. Apa? Kita tidak perlu kata to be. Langsung aja I go, saya pergi. I go, kan nggak ada am-nya. Nggak kan? Langsung aja I go, saya pergi. Kemudian she drink, dia minum. Langsung aja terus dia minum. Udah. Kemudian begitu juga dengan sleep, tidur. We sleep, langsung aja we sleep. Dah. Ini repeat after me. Yes. Okay, good. Soap. Sabun. Water scoop. Gayung. Toothpaste. Toothpaste odol. Toothbrush. Toothbrush sikat gigi. Bathroom. Kamar mandi. Okay, good. Next, big. Big besar. Long panjang. Short pendek. Tall tinggi. Small kecil. Okay, good. Now I want you, Syakhi, to introduce yourself. Perkenalan diri lagi. Come on. Say it clearly. My name is Lutfi Syakhi Zaidan. Okay. I am from Aceh Selatan. Right. I study at Minhajus Salam Islamic Boarding School. Yeah. I have 4 members in my family. They are daddy, mommy, 1 young brother, and me. I love playing football and playing games. Okay, very good. Thank you.